Etikia ya kuma kanitha-ini wa PCEA Kariobangi South County-ini ya Nairobi magomanite gukungwira miaka 10 kuma riria mambiriirie mubango wa gutungatira andu aria mari na mawathe matiganite. Namba ya etikia aria mari na thina wa kuigua na kwaria kanitha-ini uyu irugameire 100. Mutungatiri wa kanitha uyu George Wamani agitariria ni hari bata muingi kuhimbiria andu aya hatari muthitukanio. Kile macangarare tondu wega wa mwathani ni umakinyeire. Ngai nendete andu othe na tuguthondeka mission ciito na mahunjio ona horo wa gukinyira andu kuria micini tutigathiage okuria kwina andu aria marahota gwitwara na kuigura turoiga tukinyire andu othe aria mena mawathe matiganite na tumarehe kanitha-ini ni tondu kuu ni kuo nyumba ya ithe witu turi ithuothe Ngai ucio tari muthutukanio. Hamwe noguo ritana nirikitio kuri thirikari guthondeka mieke mingi ya mawira kuri andu aria mari na mawathe niguo gutigirira ni kwagia na waragania. Kupitia hawa tafsiri wanapata kuelewa maneno na wanapata kuingia kwenye Injili na wanazidi kuendelea. Agenda ya sign language katika curriculum ya polisi askari, ili wanapotoka pale kiganjo wanatoka wakiwa wamejua basic communication skills. Etikia ya ona gukiri uguo ni makenereire ikinya ria kanitha uyu ria kumarehe hamwe na kumahe motungata maiganaine kuria mahinyiriirie nyumba ingi cia ihoero kurumirira makinya o tamaya. Wathe ndukoragwo na registration ona wewe wahota gwikora ho, God forbid. Koguo wagereiro uka respect mundu uria ungi wina wathe na umtreat tu kama mtu kama wewe kama vile ungependa kutritiwa. Angiko ni mukwenda tumuteithiririe nigetha mwambiririe huduma teno ithuĩ twi hakuhi kumuhe uteithio cio na nigetha aria mari gatagati-ini kanyu ona mahote guteithika. Etikia kanitha-ini uyu moritie muingi kuhimbiria na kunyitirira andu aria mari na mawathe matiganite ithenya-ini ria kumorota na kumatiganiria. Kiribotera Kameme TV kuma kanitha-ini wa PCEA Kariobangi South County-ini ya Nairobi. Ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.